Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Meghalaya Rollball Association haringkat ka jing etrelang bat ka Rollball Federation kan sa Pynlong yi kalampung yelek kaya ka balatip kum ka 4th Senior National Rollball Federation Cup hakasaw bat santarik ujambang arajar arpusaw ha St. Anthony's Higher Secondary School Shillong. Hagani kalampung on sawan banya shimbenta de ki khatway tili ki kinhon ki ba kinsai na kleng jong ka ri hakalyang ki kinthei bat shinrang. Kajing temu jong kani kalampung kalong ban penpau perthai yang kani kajajing elek kai ke badang thamai hagani ka Nongbah. Ngadai kumu founder jong kani ka game lu Meghalaya mencoba masih lekai nak Maharashtra team dia nata kada mengawan rai kani ka game sini ban berkenti wiki kena juni dia nata kada ni masih lekai as official kan ngale international level tu jong ka Asian Championship atau pada 5th World Cup jong ka rollball bat ka 6th World Cup jong ka rollball te hani wan panchai na manta gani ka 4th Rollball Federation Cup jong seniors kadai kani ka first time kam Meghalaya kan host kani ka event ka bahek event ki don adu khatway tli ki states penwan sentang pat kan thai Pynlong Gujarat Maharashtra Rajasthan Tamil Nadu natang Bishpang kani ka rollball badai na kwa Nongbah ka kani ka rollball founder dina India hai we found how establish ha 8000 like ikarteng dong yong ide raju da bade
di coach jong nahi buat mencuba dalam practice di kani ka roller skates kalau om kani ka roll ball ni leka ka roller skates kada combination mat ka basketball handball di ka goal post ka dan kum ka handball then remote ki players ki leka ha mudah field buat remote substitute te ni kum ni member baru ni welcome ni ya ki baru isama bakin one bit kai ya kani ka sports and fitness da ai la de bai tamat bhaga ni ka sports ka de kalong bagi pihak nang ka balance mainly ka speed mat ka skill jong ki kum no kin penchar ko hadin sa score ya ka good ta tang ka tai english bu sia sa mo kan sedang kani ka jing lai kai de ho fourth but fifth jong ni bana St Anthony's High Secondary School